أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله إليهم راجعون. قالوا إنا لله إليهم راجعون. قالوا إنا لله إليهم راجعون. Msiba mziro ureme yensia hatu usiku wa leo hankado ya saya holiho ndo mfariki wahe mwananyasi mtangazaji mashhur ya laya harima omji wa Vuvuni ebambao Hasani Mzee Demisu ikao mwengoni mweze nyora zahe hazi ya utangazaji harmayensi ya hatu ya badingo edunia usiku wa leo abo handani ngambeeho umhono watanga wahangu hosoni mwe familia hahe hosoni momji wa Vuvuni hosoni mwa watangazaji wonsi pia. Mwenyezi Mungu namrehemu Hasani Mzee yamkulie mbebo ikendo nyumba ya hahe daima midar insha Allah taala. Msiba ikao kautsina kiasi enamne wa Komori usiku wa leo walira humlao duniani wahe mwananyasi izo pia domjibaliyo hahe domjibaliyo harimwaila hazi ya hahe yaitukuza yaistehi harimo wanadamu wonsi pia. Mwanadamu ikao zeswifa za hahe kabati ujoshinda ya ziswifu owananya wonsi pia wakaya mazahidi watoa o shahidi juma mrumishiho hahe wa kitangazaji nane namna ya kujibalia hosoni mwa wanadamu. Iyo ndo maana ikao usiku wa leo yensi irindinda wanadamu walili ngwa uharma msiba mziro. Izo ndezi alama za mwanadamu jumwe hazi yahe ya istehi haukaka bati hazi ya tukuziwa hamande hazi ya utangazaji. Iyo nde maana ikao sisi siptsahari wonese ya ukaya wananyasi watangazaji na mtukuze hazi inu bei hazi inu hazi nyitukufu ikao yostehilwa harmole mengu wonsi pia shainu ti hazi ya ubungufu. Hale hale haina mzimandani ujoparwa ni Mwenyezi Mungu ya hunde namna kwa wanadamu ngwajo tabiha ngwajo humrehemu je namna leo mwananyasi Hasani Mzee wandonsi pia wamtosa juma mrengo fumvu wahe hazi yahe ya kitangazaji habo yestehi. Ingekwezi usiku wa leo baadi ya umsiba mziro unu shatanzani vire mbabi harimwa mji uziso habari hauka harmomle mengu wansi pia si uona watangazaji mashhur haina mzima ya lawa yeyezi ya hensi ya hae yuwonesa wa msiba mziro wahe mtangazaji uo waonesa zi alama zahe zonsi pia nyuma yensi ya hatu kwezi hauka rika na watangazaji mashhur ikao baadhi gamwa juao baadhi ngari wajuao wabadingo ye dunia karjaparo wona sirkali itoka uyonsi waonesa hautukuza o wanadamu wao
shao henda homa zihoni zihisiza yapo. Na watangazaji kawe kauladhimu ya serikali irenge yanzma ya uwadziha ki officiel hena mnekao watsanga mtsango mnene harmayensi jumwe matangazo we hansi zin alama za hawa. Mfano do mfariki wahe Mwananyasi zuki watu Haji Hassan Ali Omwali karja paroona ya randewa homage. Ije Idungu mtangazaji mashhur yafanya ye lugha ya Kiswahili harimwa iradio Komor handani bontsiju hatu alihimidi bwana tosha mzalihani harmo mjombeni ikao wananya bandi walonamo wajumweshelea wajua ukaende mtangazaji wa mwando wa lugha ya Kiswahili harmo iradio Komor rangundo mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nsanu uhondo mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na 8 lugha ya rongolo handani harmo nsi ya hatu harimwa zembawa za matangazo ibana Lijaye ibana Ahmed Abdalla ngwa uyabo wafanya hazinda onaye na nasa Fawzi Ali Amiri hafariki dunia harmwensi karjeshi ya sirkali na habu ngabo wa karibu wakayabo hamande mwana nyamsedie ya kabla adhimu ya onese ya tarehe ya alihimidi bwana tosha jumwe matangazo ya hera ya hensi ya hatu enamna ya yatsangia mtsango utsomshashi no karijaona alama ya he sirkali wakati tsoka uyonsi. Ija Idungu mtangazaji mashhur wajao ikao hakabera muharmwensi kabati utumjua kojohuja utujwambi waze sifa zae nande Mwananyasi Ben Abdu wajau kabati kabajarande wa homage riwono wajau Mwananyasi mnaijana ikao hafu hanzie kao ngizona truma tabaha nziro ndondo nande Mwananyasi Ali Abdu yala harmwe bavu ya mahame umfo ya hafa ila dhimwe sirkali wazirenge he mihono yomili heze mfio nziro ikaondoza mfia sha wajau kabati kajarande wa homage rijari wono ye Mwananyasi wajau na kidini habadingo ya dunia enzianda yowiyo kajarande wa homage rijari wone Mwananyasi albinos wajau kabati wakatenga uzima esirkali waona wa mtsango waho Wananyasi wanu jumwe matangazo harmayensi shawabaze mashishio leurija riremwa no mswiba mziro wajau wahe Mwananyasi Hasani Mzee Ben Yusuf warambiyo wende homa zihoni warambiyo wende wakama imamu wa swalisa abo zirudia yafu halafu leo ngamanzoneshele zize leo mruhama de Mwananyasi Ahmed Ali Amiri mhuu wahembawa ya matangazo harimwale jumba la Beit Salam yaona wanadamu wanu ya waenshi wonsi pia na wavumbwa ba
abo mndu ya juka kajamyeshi nongu mjuo pisko ye mndu mustaarabu abo ngujuo watangazaji warumishiha abo mndu ya tumyeshi harimwa hazi abo alihimidi bwana tosha. Ele umru ja Ahmed Ali Amiri wahemba wa matangazo ya Asmani Azadi namna jileo utushinda wawonesa umtsangu uwananyuhu wahuwaho wanashiwaho wa utsanga harmwensi inu juma umpepeyo wahe matangazo yokaleo watangazaji wanu istahiki eberamu isisiwa omfoleo wa almarhum Hasani Mzee eberamu iladhimu isisiwa omfo wa Ben Abdu iladhimu zeberamu isisiwa alihimidi bwana tosha wajau eberamu iladhimu isisiwa albinosi na kidini Ali Abdu kazijaparo tegemea wakatenga uzima. Kwezi watukufu wa Komori, kwezi watukufu watangazaji, ikaundo mrijuli zao ezijirio harmayensi rambira njema msimbu hao jumwe hazinu mundrao madhara madziro harmaze yezi hasibabu nde hazi yanyu inu ele umda za hatandi maudu nyinyi nitsojorarilo jena mno wananyanyi iladhimu inu ikaye mbwana ya handa mwiwanilie abunga mbewe mesaji armwe mwana mshohangu Fauza Sule wahe watangazaji ukera di wanemba na inu hokangari aminio zembwana zaho za utangazaji uzifanyao ngari aminio yokawitsaha ubadzima waho watangazaji wewanilia zembwana zahawa shaleo rengembwa na inu bau watangazaji wadazilwa karjaju hanza maudu uje udazilwa haukanga we harmwe tarehi owananyuhongwa harmwe tarehi wana rijera mbwa kaushindwa shawanembwa na inu owabaki hale hiyo mjohufa mtijoda zilo mrenda zinu owananyanyi warendwa huka ndabale mgazi jahamba mfale utino mfamaudu inge kwezi mwanamsho hangu Fauza Sule ngamina uaminifu wahaho enamne kao wewania watangazaji wananyu rawashira waume yonde mane kao ngamubeshole baru walinu ili urenge bwana winu jena mnako we urenga bwana zinji zaho watangazaji huziwana we waswili jusha sehitwa urenge bwana yinu ikazo mafuzini hukanga sino aminifu ya ukakahu irenge ukazo mafuzini kuna urejei maruvu danga ziritabishao ya ukawatangazaji wa hatu warengao risk harmwe hazinu kwa japaro hunda mba reconnaissance nezeyezi ziliyo harmwensi ya hatu baadhi ya hao waremwa ni mabade kabatsi wakatenga uzima esirikali wa paro wona ya ukawa imru ya rumishiha wa imru ulo harmwe tarehi ulo na funvu la hembawa ya kitangazaji na rimhubiri rimtsahende ya tsahedzi hiro izonde za hunde mwananyasi Hasani Mzee mguna mrehemu takriban ngasina mezimine ngewetanda juu shakabati wakatenga uzima ye sirikali wajiuzisa watsaha
wamsaidie yende yatsahedzi hiro shawadaza hata leo Mwenyezi Mungu arenge shumbe shahe wabeze wende mbio wende wakalilie waswalize baizondo za haonde zinkalizi za tsaha wado swaliza hata usiku wa joswalizi wabao inge inu kaiti nyangu ehwanzo mru na mjue ho wadeni shati midze hafu enge hala wa matsozi bao matsozi ya kinafiki ekakwele leo Asma Nazali ne sirkali ya hai wasikitiha ho mfo wa imana nya siasa ni mzee wajotende wasikitihe harimwa le bwade la mlaza mezimine kamili watsahiwa msaidie ende yatsahidzi hiro shakwa jajolinda Mwenyezi Mungu arenge shumbe shahe enge wadoro hema ematsozi izo ndabo kwesi abo tiasa ni mzee waeche rione mwananyasi Ben Abdu rione mwananyasi Albinos rione mwananyasi Takidin hawansi pia kabati wakatenga vzima ya sirkali wasisimuha ya uka wanuandu ikao ngwasaidia wensi ngwaisimbushi yao leo ware mwanibade na riuhifadhi rendera watsashi zihiro shawobda zata wafurangu inge matsozi ya dosia iyo ndemane kao leo ngami harmwa usikitifu heze swifa haina mwanadamu mzima ya swifuo mwananyasi ya sani mzee umfarikiae leo rijohanza mrujali jae ikao bandu ya hoandu wanuansi pia harumishi handa enao abungar johamba ende duaye journalisti ya bakia waba Mwenyezi Mungu na mnike umuri mle sharjo hanzabahe yesheleye eza hundo wananya wanu yatijojare ndazo maudu yende mwinya akauladhimu ya waniye mbwana yinu jumo wananya watangazaji hauka yende mtangazaji mrumduhazi ya baki ya wabaha abo na mzee wangu mjomba hangu Hamada Abdalla doku ikauladhimu mwananyasi alijaye uliyo karibu ne yezi warumishi harangudo mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nsano uwanilie haki yaho wananyuho watangazaji yensi wadoka na beshelea lahao shauti tojeshelea beye zizinu minhum dayinu ikaongo ngo ivariliyo ngo ikazo emafuzi wanuo kwa jinjema mwanadamu yarenda yensi maudu nsuhombeya udiwazilwa haukaladhimu njie harmwe tarehe yaho watangazaji warumishiha harmwe nsi ya hatu alijaye mwanama ransi hosaidia yeyezi ya kifujari ikauyoka ina mbabe shelea ya haina mwana mkomori harimwa zimbawa zonti pia ya isimbushia kwa japarorande homage kinyume wa uranso wanadamu wao watabiha harmukhayati wa hao baadi ya wafariki wende watowa imatsozi ya krokodili iyo ndemane kao leo nga mutsombolesha ya wewe mwana malijaye ya bakinge mrumweni harimu watangazaji pia walobo nsijua baha wende duwaye ulo ya bubali jaye ikawula adhimu ke leo wende usomeso wende ukombaba wende ukofundi waho watangazaji walobo nsijuu ili uwanike ubazima ze haki za hao zidore konesewa maudu welawa
sha vadoka tarehe ya hao harmayensi inge kwezi watukufu kalu inna lillahi ilaihim rajiun, kalu inna lillahi ilaihim rajiun, kalu inna lillahi ilaihim rajiun. Njadi waza abo ngabwe mwana mshohatu Fauzia Liamir, ngabwe mwana mshohatu Tuma ikaufanya haziba zimanda we nao bwalijaye harmwe Radio Komoro abo nyindo wandu wadu hazimu abaki nyindo wandu wadu hazi wahotangazaji unu mwabaki nana mtangazaji wajawika uti tidiwa zamba vile dzina wa shivuvuni wakati wa mwongozi aliswalihi ulio hayati mfikiri nge hunu Faransa shalijaye wende ulobo njizi juyu, wende ulobo njizi njubu alijaye hewe ye tarehi ya hanyu ni watangazaji irari ilonezezi pia minhum dezinu hokeye zinu bandabu Albinos Ali Abdu Nakidin Hasani Mzee Ben Abdu Wafariki karijawo na mbatrasi toka uyonsi na alihimi di bwana tosha watangazaji wanu pia wafu harmwe yezinu kabatia fanyiwa mbabe shelea juma omtsango ya utanga harimwe matangazo harmwe ntia hatu ingekwezi unuti usiku wakuendelea harimwa madanyindwaji chondo chokaya rika ujaribehe umhono watanga hosoni mwefami yahe mwananyasi Hasani Mzee Benisuf no mji wa Vuvuni no watangazaji wonsi pia riwambie kakalu inna lillahi ilaihim rajiun umsiba unu ngari wanyi sao nda sinanyi heze roho Mwenyezi Mungu namlaze bema ikembebo do daho lahahe la daima insha Allah taala hautimizi nrudi nrejei nimwambie mwanamshwa hangu Fauza Sule yetomaya yaho watangazaji etoma yahe tarehe yahanyu ni watangazaji mgunawe dori lindao uiwanie uyunishie maudu baho Mwenyezi Mungu hale hiyo rijeri wonese ehazi yahaho juma zebiswara ikao zitangia harmayensi emakati ya myonsi pia enge gamobo Mwenyezi Mungu inshallah taala ikembebo ibuliwa owananyasi wanu wonsi pia ikao ndo wabadingo ye dunia hazi nyitukufu ya upanda mwana waitsangia hamtsango mnene harmwensi ya hatu ya hema tangazo kalu inna lillahi ilaihim rajiun, kalu inna lillahi ilaihim rajiun, kalu inna lillahi ilaihim rajiun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.